Yesu dale kremni didra gonkondre. O far sota Yesu seme mo durutre agina uratame tamama. Kureno brame Simon umanyo. Ye umfame Yesu ta dale kremni ham tani ma yawatre ham tane dio. Ye efo tame Golgotha modra mayamanyo. Mohi idru kokoye tokwara ero. Ye edra puame Yesu watre wan yuye entre yumate dugu hamio. Amasama Yesu yu iye iskim yimkemana dra natipame memenio. Epame o far sota Yesu dale kremi didra gonkond pame Yesu truko hukuredme ye druna ewaramte tatben hare tatbenyo. Ye Yesu truko hukurpo pupema ye ompopenyo. Epame obrama harta yita Yesu jumni titan kokoye opata natripod pame Yesu dokra didra ihu inufu badio. Iye yuso dokra pame Yesu po. Epame urana sofa debiam temabe dare krem hatiman didra gokondrari mayo. Harta ye dwara tia madra epo harta ye weki tia madra dio. Eprati opata abetre tatrev tamar mama Yesu natibu idokra fukar myanyo. Epame ye watre batarbo tetrare mi mama tepar myanyo. Epame mama ye watre epo atra myanyo. Wata ipu atruapo nata ajarma iye dokost pame ma arada patro durudra amko harpe temduapo. Epavme we karb god yami derpie we dari yekremni ditre maname waskamu we gadene. Epame ajarma dokra so mate epo ajarma imran so mate epo yuso dokra so mate yimape Yesu ye tepar mi mama epo atra myanyo. Ye obo pitro gagadam srem duapo. Amasima ye wata yes kamu pokadasma. Ye ikad be keris so di Israel so tokwa pramin terpie. Ye dali ye kremni ditre moro kepi. Dieta eta morra nati pame ye dra mikad be drepo. Ye goda mikad be dam srem duapo. Ebdeme gota ye dra siemal mati. Eta gota wata ye puskal gadramra. Alplati ye eskama atrmama ne god yami dam srem duapo. Epame urana so ofa debiamte Yesu mte dale kremni didra gokondre so mabe Yesu watre pitropo atra myanyo. Yesu ta puana koko. Sare modus vidra harati mo farta motiti tu mama sare nama davatro proniyo. Epame motiti tuarta mahawa harati Yesu ta yuite tenmate ebu sisra manyo. Eli lama sabachthani. Yu I duru kokoye ibavna. No God wadipati na merme. Eprati opa matkev da hanata Yesu ta semte iraya sisra mapo depame ebu atranyo. We dariya ilaya sisila mapo. Epame obram harta darasmane ibidra truka forhu wan yu hakenedra sod pame Yesu mati drahanyo yeta hu drapod pame. Eprati opata epo atranyo. Di ye ilaya tapuame amame turue depame askame helwa. Epame oromedra Yesu yuskem te didra tatapame wanyo. Eprati Yesu ta puana oromedra ayarma durudra truka de yamarta komariye ditre taradum trumi isrida gudiyo. Epame aru fautota tumama teita mino bragradam yanyo. Epame wabasi mabe warguadiyo. Eprati godio ba obi faritavo sirupo yuwa basitre agina wanyavo siamanyo. Epame Yesu ta popo siretini arutre yimape Jerusalem metame isikam yeye obo obidra naratinyo. Eprati ofar so omaran obram mate epo yamte Yesu umhen so mateta arutuan mate epo koko obi idra wayaman mate trapame skim to wotama epo atram yanyo. Ikadepe obrami ye god yampo. Epame oro obi Yesu mate gerrite pumnani sota patkemtre Yesu dale kremni didra erati omenyo. Ore uno ye Yesu mate gerrite pumunmama e gadam pumranyo. Epavriye ore obi ye unopo Mary Magdalene epo James mate Joseph mate yuai Mary. Epame sebedi yorupo. Yesu abasidra hamatni. Temne aromaedra arsi prestane obram hare armatia motre puanyo ihi ye Joseph. Ye mape Yesu drum tran obram hare hanayo.
Epabri ye tabo tame Pilate watre Yesu moto harodeme danio. Eprati Pilate tabo Yeho wata mama. Yesu motie Joseph watre hamia dia. Eprati Yosef ta Yesu moti hapame truka amko kaman mate porpame meyo abasi te sesarmaredra muare drudra amatio. Epame abas druna turan kokoromaye ewara pata kokorumrame imomrme tanyo. Eprati Mary Magdalene mate efu Mary hari mateta abasi matkevdra papayama papenyo. Yesu abasi anakitre orma omhani. Efu ararati Yusota nosmana aradra ajirma dokwara somate efu Pharisee somateta pare tarada tame iwatre fatranyo. Iskimula atrano flami Yesu itapo epo atram duapo. Eye wabasi durudra anina dabyamte elpame ma daba trope anina dra siretru epo damsrem duapo. Epa abdme diksrutama wobata anina daba trope durudra wabasi anikritre umherpo dapame. Alplati e arte transo tapuame e moto uam tapame ma iskimi mula atramama e moto ye masiret metana drana dapame. Epa abripie artre mala ature koko itapo eta kapa mala atrane koko yetrem trepe. Eprati Pilate epatranyo. No over obi elim tame wabasi ye ulma kebi umenya. Eprati jita haprumada tame wabasi da tayamama wabasi druna turano abi ewarata imo maradra guru himio. Obrama harta hemne tumama ewara anakina gridri harati natruedemi. Efu good bame omena so watre omenya dion.